Mawkasiang Marvels Dubakh A, B, but C, kilayo Rung siya ka semi-final, jong kamat sa prang Khasi League Basketball Tournament, kawalapan lang na Khasi Students Union Maulay Circle, ha Maulay nong pedeng hanya kasining kong. Mawkasiang Marvels kanya kun persya ya ka Dubakh B ha ka semi-final, kadbaga Dubakh A kanya kun persya ya ka Dubakh C, banyak kini banyo Rung siya ka final. Haga jenya kun hanya kasngi, Mawkasiang Marvels kalapan ram ya ka Temptation, dan Riopo la Arpo point, bat kasamla Ballerine Mirbo, kalayo ya ka nam play of the match. Kadbaga Dubakh B kalapan ram ya ka Dead Team, da Saupasan la Arplay point. Lalor kani ka Dubakh A kalapan ram ya ka Swish Hustlers, da San Penyo la Arpenyo point. Kadbaga Dubakh C kalapan ram ya ka Touchline BA, da Laipasan la Laipo point.
agrees with him.